Certo te pese fuori lo tu. Vivi a tu la cagata le lacrime del cielo. Jesus. Rara la bassina para da. Rara la bassa para. Rara la bassa. Rara la bassa para. Rara la bassa para. Nothing compares. Nothing stand against you. Hallelujah. Pour out yourself to him. He knows and he understands. Metala tavitale tuane silfiam. Elle est faillable devant l'autina. Vaya la mia, e tu adesso la fia. E lei fa fuori da una banana l'ottina. E ma io pure a tua. Oh, saule la balavare, la laghi de. Oh, saule la balavare. Saudara balavale berdavolo Cina. Hallelujah. Kita la Yesus dengan caca ya Yohane Maria. Fauta. Yohane orang Cina. Mario Lantam. Io le tue poi. Io lo batto. Poi. 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 Vai babo e lo facciamo. E poi io le allora tua soffia. Alleluia.
o e la vai te tauia. O le alo le tua. E fio mai toki o lai mata. E ti ofe talai au a fio. Amui al manava na e whanau mai. O ele alo patuali. I can feel that presence of the Holy Spirit. I can feel the love of God. Ole alofa vai mai e ngalo ile tina na fa susula tam. Ele ngalo ile alofa ole tu. Ona alofa fa matua ya te oe maha. Ona alofa fa le tua ina na e kanisi. Aba ye pei ole matua moa e opo ina na tua. Ona alofa wala ino tatou mafuta. Ona alofa wala e na kona ina nene tae. Oile tu ela kona no matu fata uba ayo uba. E tio Isaia whapea nei no mamalu. Oie au le tangatala umutu le ako. E tu ono tono e kalesia. O folosia e lumone no fali o lo fatuno. O matau fala te lata tu ia te oe ma le lotu tele. Ma le whātua tua e te whia sila mai e. Ele ai se tali mo i mātau i le lalo langi ni mea. O whisaua ina le soifua. Wa o mai mea whaingatana fola e au a whionga. O nao lalo o apau. O nao lalo o ao mātou te malu ai. O nao ero mātou lafutanga. O nao ero mātou olo. O ele na whai mare poto Solomona. O e le olo maholu. O le mātou papa malosi. O nao e sola tu iai le e amio tonu. O wa e olo mātou tua. E mawai le ola ma le manui. O ele na whai loe peteru. Le li e wa e a mātou uoia. O loia te o e upo le ola ma le manui. Hallelujah. Tu ale minu te le ia te oile le taia. Tatou fifi le bua i lumorona mamalu. Awa e te whatamala i le taia. Whai ale me whidangalo ia i le anganga pa ia o le atua. O ia e ou le kalesia. O ia e ou tatou. Tatou o ona tangata. Tatou o lana whanau. E lei se matua e le fiapo apo ai lana whanau. E lei se matua na te le langona o lana whanau. Hallelujah.
O whetalai atu o ia ia te oe le nei taia. Tala alo loto ia te ia. Le lava se upu whamalosi. E musu ia i oe le aganga pai. O ia lava o le atu o whetalai. A fai foi e se fe au mo le ekalesia. E nao le whātua tua tātou te mawhai ai. E nao le whātua tua e mawhai o na whangangana i nai oe le nei tai au. Aua e te whewhe. E elo tu tele. O le atua na te tua upu lo mutu. O le atua na te whangangana i tama vale vale me tama mea mea. Nā se upu e whamawhanawhana i le kālesia. O lo wawa noa le nei. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Kalesia malawa tu madanga ngafalo. Tula iba ile chaya. Hallelujah. Hallelujah. Tula iba ile chaya. Wai fa fonga ile upu mai le tua le ne chaya. O fetala tu saulo nanga ya te oi. O yo le tua ya lofa. Ya lofa fa maoni ya lofa muti va. Amele tu fa tase wa o le chaya. Ave sa pati mai alanga. Thank you Jesus. Pati kalesia. Awa te fata bala. Tali ya le fe au mai le tua. Pati pati. Pati pati. Pati pati. Yes. Pati bear. Pati bear. Pati bear. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Aftailo. Aftailo famanatu ya mato. Hallelujah. Sauni la yele de chaya. Talo mo le mamalu ole atua. Ora fai loi la de kalesia. Ole alo fala vale na ole atua ya toi ma. Ia tape na pedala de kalesia. Awale aso. Le aso le fai mai sola ile toa le la va. Ole aso e fio mai ile atua. Ela ya Yesu Kristo si tia la de kalesia. Mo indio ufunga. Stay connected to the Holy Spirit. Come on, lead us. Abatana talo le babalu le tua. Talo atu le ngana le langi le chayao. Come on. Talo. Come on. Hallelujah. One church. One intercessors and warriors. Pray. Pray. All worship team. Shayaran bahakaran daya shayarara. Rora hokoro shayarama. Yes, Yaramanda Yamahakorosia. Yaranabakai, Yaranabakai, Yaranabakorosia.
mosia ya na mahanda. Rora na makara siata na ma. Pai lo fila kalo. Patau do au fofuanga. Patau do au fofuanga la wekalesia. Tuina tu ya te o to pololo mele kalesia o le weteta. Le lo langi ya to fe lava. Se la wele ele. Olo ati ai lo malo lo matutua. Tuina tu ya te o tape na pendanga la fanao. Ele ba fai ma to semea. Wana lo wanga e so son mai. Fatu ba wina lo matu fatu tua. O aso mulimulia. Fai mai la wafionga. E tele na o sei ni si mai fatu tua. Bato mara au e pena e fama na tua na ne tai au. E bato tutu bau le fatu tua. Ia lualu lumo le bato fatu tua. Awa ele vale le bato taui. Ue Sauniga ele langi mo i bato. Oe te fama nuia ia i bato. Oe olo ia i le ola. Oe bato te manuia ai. Bato tuina atu ia te oe kale sia uma le bato tua. So se worship center ma tau talo. Ia lo faunga i tono Sauniga. Ia lo faunga ia la tau o leo taitaia. Ia la tau o fai fiau sinia. Mato walau la kale sia whapaia ina. Whapaia i mato. Tapena ina i mato so staimo. Mato tuina atu koe lo duo Israel. Anga le leilo mato tua i ora tua oi. Anga le leilo na whainga malo. Anga le leilo na palmia. Anga le leilo na abi. Anga le leilo na tabao a inga. Ia whapena ona tatapu le alofa. I malo te telo le lalo langi. E whapena ona la tau noa. Lo fina kano. Nei whai mai te whamanuia i e whamanuia i lo lu. Nel mato te talo le atua. Whamanuia i a Israel. Whamanuia fai sa mato malo Samoa. Palmia marka peneta. Tangata anu uma le atua. Pale au ngaina ni whama lolos. Pale au ngaina ni mala whanatulo. Pale au ngaina. Kaluenga le whiri o lo whapena ona le putia ai ola. Ola whanau ai masi. Tangata o lo atulu. Whapena ona whamanuia i a Samoa. Tafi e senga luenga le dio lau langi le bala swafo o Yesu Kristo. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Toi avelo sa pati. Oi pati ayo. Oi fa foi le viga ya taia. Tu ba wa tu ya taia. Le tu la viga. Tu ba la ba tu fa ta va. Tu ba la ba tu le a tu. Tu ba la ba tu le ba fa yo sebea. E ba tu fa fa ya tu viga ya taia. O le way sabia. You deserve the glory. Deserve the honor. You deserve the praises. Oh, power and dominion. Pato ba tu ba ila. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ele
o le viinga lea lau whanau le nei tai au. Mātou o mai, mātou te whawhoi atu ia te oe lau lava viinga. Whawhetai anganga pai au mātou langona lau mamalu le tua. Mātou whape atu lea i le nei tai au. Tu mau le whatau waai o mātou tangata. Tu mau atu lau lava viinga ia te oe lau mātou atua. Nei se ia o le whavavau e whavavau e whavavau. Amen e amen. Alleluia. Watu se sau taulanga pati lau atua. Alleluia, Jesus. Ja, vi er lidt i nei tai au. Amen. Whaftai nganga o le atua. Praise the Lord. Ja, tu lai fo nei tai au fi fa malosi taulanga mas fluai. Ole le amoa se tatou fa malosi le matai o lona matau po suma tolu. Ia o lona fai upo e tolu suma tasi o lo ia la upu fa pea. Mai e tusa le malo le langi ma le fua o le sunapi. Na ave le tasi tangata ma totoi i lona fanua. Mai e iti lava ia i fua o la au uma. Pe a uma o na tupu e sili ia i la au afu. E iu ina fai ma la au tele. E o mai ai manu fele lei ma la tau moe i ona la. Amene. Amene. Femele le upo le fionga pa ia le tua. Femele o le fua ole ia na auto si le fia femele sa mtalanga femele o le fua le la aula le sunapi femele fa tu saina pe se tamai mea la titi ya. Amene. Ia ke le lopo e va ai o le fua le la au o io ke le va ia o le tala le fionga pa ia femele o le fua le e la titi femele e sili a ona fua mai femele e sili i la au uma. Amene. Amen. O le nei la taia o te fia tala noa la o le taulanga ma le sfuluai. E tasi lea mea e refer i la fionga pa ia le tua femele o le fua. Amene. Tasi le fua o lela e tapena ina po lela e la fo ina nei tai au. Famai lor fai upuna e tolu suma lua famai. Famai sinta mai fatua a fua longa winga. E mai e sili atu lona fua i la au uma al fatuanga. Amene. O le tau tala le whaamanu yanga i le mea. Amene. Po le ale la i titi o lau fua ai. O te lau ave se ina lo mafau ma le tala le fionga pa ia. Fai lau sfuluai. E tusa ma le whaatonunga le fionga pa ia le tua. Amene. O le nase fulupa sene o mei le tua. Ai kango ngeimo o kango mo wawai. Sinkama i mea lai mana o mei le tua. Amene. Amen. Whatuta ina a afe lau pele vai aso. Nga o le nei ase lau ta la lai mana o mei le tua. O le te leo o le whaamanu yanga. O le ia te oi. Amene. Ewa aila i eila fionga pa ia le tua. Whai mai a ela fo ina la le fua lea. Sia tamai vahenga la i titi mai lo whaamanu yanga. Whai mai lea. A ona whaamanu ia le tua. Whai mai e fua. E sili atu na i loo. La au umo le whaatuanga. Amene. Amen. Tui whape nā le nga lua mai o le nganga o le tua. Ia te oi ma umela le tato kalesia. Foa e molo utatonu. E whaafua e le tua whaamanu yanga. I lousoi fua. Molo mātou wola. Amene. Amen. Ia tato tim. Tato pese. Hallelujah. Oli oli ele ali, oli oli amabibi, fama oli todo nada panzulo agua silisili, apaleina ole mama no male manale paia ya paia, dale malosi male potopulea etma. Oli 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 oli. Leli
au ia whaamanuia o elo mātou tua tu samala upu. Mātou wala au ia angale leila ua fio, whaafetai mo mea uma, wi ia fo iatu ia te oele vi inga. Tu malo mātou whatau wa ono lo suafa Yesu. Amene. Tātou te talo. Le tua alo mātou tama. Mātou loa ko na ina le mamaru o lau fio le nei tai au. Wa mamaru. Wa mamaru. Wa mamaru lava oe. E pa ia. E pa ia. E pa ia lava oe. Mātou la kona le ngā whawhitai ma le amatanga ma le saulinga. O ma le teime lei. Lo se o mia mātou lau mamaru molo pa ia le tua whawhitai. Mātou te whawhitai, mātou te vi ia oe le tai au. Wa mātou tantonu lo i mafuta mali le tai au. Le tai au mātou te whawhitai. Hallelujah. Le saulinga wa tāpenga mo mātou. O lo tino, malo te pa ia lo wala pele Yesu Kristo. Le na whamaliina mo mātou. Whamomoina o lau mātou le whanau e sana. O lea mātou pule whasoa. Wa lava matoe. E tai au whamalia la inga tai tai. Lātou te lufi ina. Ma pule whasoa ina li tai au. I ia eo ta maa li tai au. O lau 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 tuafa mātou ole mātou walau tele. Amen. Amen. Awa lu eti u la inga te tai. Lufi finato le tino ma le teta pa ia o Yesu. A mawala whamatunga whamalwole ta awhi mai. Lātou talia whatasi. Amen. Matia malmalia.
nei nao Yesu mo oi ma. Le nei nao Yesu mo oi ma o le tai au. Au te fia tala noa le tai au le tā ua o le sa loto. Hallelujah. Le nei nao soe. O tātou sa loto e ulu atu le me sili o le pa ia o na o le toto Yesu. Ina na fau e o lai. O whapa ieina e ia mo i tātou le ie pupui. Nona lava tino lea. Hallelujah. O te whiatana noa le sa loto. Nei tai au te manatua i a tātou a le sa loto tātou. No te lei lopo la atu laka. Ai au na whasa loto e pe o tāua i. Na o tātou ulu me silo o tāua pa ia o le tino ma le tito pa ia o Yesu Kristo. Mai o tātou ulu mai e me silo pa ia o na uma whasa loto oi. Nei nase me tātou te pole. Awale me whatu atu ai a me se tātou. Ia maua tātou loto whamangana. O umar whasa loto tātou. Nala fune tātou te poto li le tai au, tātou talia li tino ma le toto pa ia o Yesu. Wau whasa loto oe mai ang sala ma me tātou tūna na wai. Tātou te vi ia i le tua. E tā ua o le tino ma le toto pa ia o Yesu Kristo. Le tai au. O se me e tā ua mo oi ma. Ai me se lava le toto pa ia o Yesu Kristo. Whataua e te ole tino. Ai mese le toto pa ia Yesu. O le toto le. Nā se me wale tāua e o se mai. Ai ei le wha malolonga. Ai ei le wha malolonga le toto. Yesu Kristo. Le ngate i lea. O tono o luai. O lau whanau. Teimi le. Wae a oa. Whainga tāi o teimi o whanau tano a oa. Mai se whewai e. Ai te wala au le mana le toto le Yesu. E sau wina i tato whanau. Sau wina i oe. Sau wina i tato uma. Ai mai se tato whanau. Leo tato mawai atu TV. Po ka labe mai Samoa. Wai aso te atu. Hata ua whapa i eilo tato whanau. Ia whewai ma le mana o le toto Yesu Kristo. Ufi e tato whanau. Le wae a oa. A tātou te bala au mana tua te miua tātou tinao, tātou umala. Mana tua tātou whanau i tātou wina le mana o toto Yesu Kristo. Paule le me tāua ngaro toto Yesu ere po na. Ele se me tātou te, ele ewa se me tāu fia ele mamana. Le me se solo atu le toto Yesu Kristo. Nā wa se mana onga, nā se mea te nao ye. Nā le toto Yesu Kristo i reile whamalonga. Le tino man mafafanga si del fa malolo wanga. Hallelujah. Al metawa ye maua le loto fa magal. Fa magalo lo uso, magalo le tofile, hallelujah. Hallelujah. Magalo le kalisia toa. Hallelujah. Ta ua ye le loto fa magal. Hallelujah. Ta mai le tala le pangta ni mo sa tawa le fa mari tala. Yesu mana tua mea. Pauanga le upu saka le ngoko i efe mentala le. Upanta manga kua mea. Da olo malu. Mai Yesu ele manga kua Yesu nga mfale kongo pata. Anga fatalai tuai ole aso nei. Datu fatasi le malu le tua fapela uma tatu. Datu fatasi le malu le tua. Pea datu fatu tua ma datu tatou ye. Ia ina ka le lei o le mana o toto Yesu Kristo le. Le ai a se me puli ai mena. O le toto fuli a te mita ai o le toto le ieri whamalo loga. Le tilo ame uma. Whamalo lo le tilo le toto le Yesu Kristo. Tatu talo le taia. Le tua lo matu tama. Whawhitai. Hallelujah. O matu sa loto e unu atu le me sili o le pa ia. O le lo lava toto pa ia le. O le a matu ai, matu felu, matu talia whaftai, matu te vi ai o. O le tako ai leo ia lo a veto mwhape atu, tofi, a pe atu, o lo tilo le, e tu natu,
o te ai ai. O na oma lea, o na tako lea o ia leipu, whaatai, whapeati. O leipu le lea lo toto, o le toto le whainga fau. Whaamakalu i ngai o tātou o sara. Nā te tewi i aere tō le taeo. Mā nei alo. Luta lia nei, ma le ngā whaatai. A uma o le maia, o le whai lea sa ngā whaatai le tua. O le lesa uringa tāua, pa ia i lumpa o le tō le taeo. O lea. Men. Hallelujah. O le leile o lo atua. Whaftai atua I lo roto I atei. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Alanga atu lo whaftai le atua le leile. Whaftai atu le lofa lo atua. Wai atu la fua I lo na alo. Saya manuia I tatou I mea uma. Hallelujah, Father. Whawhetai lo alofa. Whawhetai lo whamaoni. Ele nao ni wholafolanga na e wholafolaina. Awa e whatina wa whatau nua whaia mo mato. E bibi ai o mato loto wa mato sa loto. E ulu atu le mea sili o na paia. Ono le toto o Yesu Keriso. O le mana o le tuetu. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Everything worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy.
Jesus. You are holy. You are worthy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, Lord. Holy, holy Yes, Jesus. All the angels, all the elders, bow down and worship you. Glorify your name. holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you, Lord. Holy, holy, holy are you, Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Father. You are holy, Father. You are holy, Father. You are holy, Father. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. You are worthy to be magnified. We worship you. Glorify your wonderful name. You alone. You alone. You alone are worthy. Yes, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. We are here to praise you. Glorify your name. Lift your name on high. You created us to worship you. You created us to magnify your wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Pati otato lima. Pati otato lima. Patele sabi ingo letu. Ola mato taulanga pati la. Moli le nganga paputai. Ola nganga famanu. Ola fane tanga yache oya letu. Wai faya le taulanga etasi ya. Before ina keriso e sui tu langa ya macho. Tu la fo inoi. Ne yo macho mawal sautu. Wo fa mangalo ina macho. Wo tawa mi otonu ina macho. Wo fa manuia ina macho. Wo fa malolo ina so se mai e mawai macho. Ona le mano ona fala wala. Wo fa mangalo ina macho ona le mano ona chocho. Wa mato salote ulu atu ele me sili ona paia. Ona le toto le tamai mamoe. Wa famalingi ina moi mato. Wa sailu ina ile ue pui. Sa bahai mato mala wa fio. Le nei wa mato saloto. Wa mato saloto. Wa mato saloto ulu atu ya. Wa mato saloto ala langa fia. Wa papo fogo ila mato mala. Wa tali o mato malao. Bibi ya yo mato loto. Sa yo mato fa feta ya mafama duina. Ilo lele mo la wala fa le baba. Pati yo mato lima. Oya tu la minga ya cho. Suma fo Yesu Kristo. Ala langa le fa no pelo le tua. Amen. Ele leile tua. I taimi uma. Hallelujah. Ele leile o le tua. Malona alofa lea ia te oi ma. Whaiona taitai mai lo sui fua matato mawale hola.
Tatou whai taulanga whaafitai ai a te ia. No mea le leo mea sili wa ia whaia mo oe. O manuia oe o no le tua. O manuia tatou o no lona alofa. O ai se ale fia whaafitai i le tua. O ai se ale fia vivi i le tua. Mea le leo wa whaia le tua le soifua ma le ola. O se asa tatou tari atu i a te. Pa ua leo no le alanga whaafitai i le alofa o le tua. Na te re tu ua i tatou. Na te re tu la fua. Fatalofa le lo tu haui. Haleluia. Fai ai whaafitai. Wa ta wheilua i luma o le atua. Ta whisanga e. Tatou ta pua i whaatasi. I le anga le lei o le atua. Haleluia. O le vi inga i fo i le atua. A whaisa e. Sila ane ma e. Tangatana i ane i runga o le tatou penga ta whailangi po o le. I tūlau o lo whapena ona whaasira tuai whaasisilanga o le kālesia. O le tūlale nei, po o le aso sāle nei. O le a whaatino i nai le whaamoe lea. A whaina sa e sira iai, talo mai loa au. Ia. E le mwhailau no tu ualang o le ua whaasira o le whina ngalo le tātou tamā. O le whina ngalo le tātou tamā. Mana tua fo i le asale sa ma vai atu nei sa launga i le whaiwhe au. O le a mataina le ngaluenga i whiti. O le whaamoe la ngaluenga lea e mana o mia le seleni. E whaatino i nei le whale tapua i le kālesia. Le alana toa i le atua i le tātou taitai. Se manatu e whapena o na whaia tātou side e whasoasoani ai mo le ngaluenga le atua i whiti. Le ala sa whaasesira atu pe whaatulanga whai kusanga ia le sungai whaiwhi au ato ina ma tiakono. Ai lea sa to e sui atu. O le ale whaatupula aina pe whaatusanga ina. O le atu watu i lo loto whaitalia, lo loto fuate ifo ele lei. Amen. Ona ne te iwa whaangata pe whaatapula atu lau saufanga. Ai te mana o e siri atu se mea te fia foa. E pei o le anganga lea na to e sui ai lo tata mata i tae. Ma whaasiri atu ai ia o le atu watu i le loto fuati e ifo ua le lei. Se fatu le lei e te toina. Mo le ngaluenga i fiti. A whaapea te toi e te fia malanga i fiti. Tia ngai atu ia ua ola lau fatu le sa tuto e le kālesia po le ngaluenga le atua. Le la o ta pena maila ia lau fatu le nei afi. Se fatu le lei, se fatu e whaapena ona vi ia i le atua. Au nei whaasira silanga ia mo leile ala whaia whaasira silanga ia e mawhau o i le atua. Po le ase me te fia ave mo le atua mo loana ngaluenga. Amen. O le ngaluenga le atua. E le o se ngaluenga se tangata. Ai whaatino le tangata o le atua. Le ngaluenga fisosoa ni e tusa ma le fina ngalo o le atua. Aleluia. Mo nei whaasisilanga mo le silafia le vai aso le nei. O le retreat la a ngai mai le aso whalaile ma le aso tō nai o le vai aso nei. Le o whailoa mai le tata mata e ta i whailo atu mo le silafia le kālesia. O le retreat a tamā, whaatasia i mawhaia o ngā sosa, ia ma le whae mangaria. As whalaile ma le as tō nai. Le retreat a tamā, o whaia o ngā sosa, ma le whae mangaria. Wha mole, wha vanga ma i eiso ngā wanoa. Nei mawhai on tātou mawhutafuta whaatasi, mo le awa o ino le upo le atua. Tele ala o ina, ia tele fo na le malama, ia male manuia mai le atua. Amen. Aleluia. O le fina ngalo le atua. Wane i opong sa tātou e le ngaluenga. Ia, amen. Tātou o malama e tusa mana fionga. Nei mawhai on na whaasanga tau malifiri. Ia lawa i atu o le malosi e te whaato i lalo ai. Amen. Aleluia. Ia. Tā pena lau taulanga ne e fia. Pauna os whaasisilanga mo le silafia. Ai whai mai lava upo le fiong pa ia le atua e ala i le foai. Foai ma le talia. Amen. Give and receive.
E lenga o le foa'i le mea o lo whapeno na tala noa ma iei le atua I lana fiong. O le foa'i ma lo talia ino whamanuianga. E te foa'i le manuia o ia te oe. Ma le talia o le whamanuianga ua foa'ina le atua ia te oe. Amen e. Mai na upo le fionga pa ia le atua. E siri le manuia o le foa'i. Nai lo le na te talia. Amen e. E siri le manuia o le foa'i nai lo le na te talia. Fai mai a foa'i atu e toe foa'ina mai ia te outou. Give and it shall be given back unto you. Amen. Fai mai no le upo le atua. E lo lomi lalo e luluina. E solo ai tua. Le manuia o le atua. Amen. Pe a tātou foa'i. E tusa ma le fina ngalo le atua. E te fiwa e lo lomi. Amen. E te fiwa e lo lomi lalo. Fai mai e oso ai lunga le manuia. E solo ai tua. E overflow. Le tamau ainga le. Ma fa manuianga le atu. Amen. Lagu pika ma salo le upa le atu. Amen. Mai la yo le tala tu spaia. E fia le atu. I le fo ai maloto mali. Le wanga I mai la. Le va fia pese la wa vai ko pita te le fia fo ai tsai au le. Sumai ya sunga ti akono. Le la uso tu pese. Le ale fa savali atu le apa. Savali mai tato. Amen. Come on Ben. Se pese fia fo ai ele kalesia. Aleluia. Mana tua le upole tua. Totosa ufatu lele. Oli oli ele. Aleluia. Oli oli ele. Famari ona na loka suno wasisi. Watato wala fia fia. Ai ona manuia. Salu ayoia. Yesu le Mesia. Aleluia. Mas salve Foa'i le sale nei. Foa'i le sale la anga I mai. A whai le o maua I le tai au le nei. Lau foa'i. Po lau siri. Ie ma whai on toi e. Le sa muli le sa la anga. Nga fuangei. Le wha mai ai le tatou whai ngā taula. Hallelujah. Hallelujah. E pepelo le tua I lana upu. Suma I lunga I wha mole te ako. Hallelujah. E pepelo le tua I lana upu. Na fola le tua e manuia le foa. E manuia. Ona le upo le atu, ai le o se upo se tangata.
Whanolo mai loa ao le asi tia le sunga le tia kono lau. Fua i nei a fiafi. Si tia lau auna le fua i a lau e kalesia. O lau whanau. Oe wai wala awina i lau fina ngalo. O lato fua i e tusa ma lau fina ngalo na whailoa. Ino mātou tamata i tau. Ia whaia se ngaluenga fisosoani mo lau ngaluenga i fiti mo le tau amatai. Le ua fua i lau e kalesia, ua fua i lau whanau le loto ua malie. Whaamanuianga na e whaamanuia ia i lato. Wa lato to e fua i mo lau ngaluenga. O le whaamoemoe ina ia manuia lau ngaluenga ma ia telenia nganga e manu maloina. Mo oe malo malo. Talo le atua whamanuia i lau whanau. Whamanuia i au tangata. E na fuai. Ma le tali tonu i le whatuatu. E te whamanuia i a te lato. Talo whamanuia oe i a lato ngaluenga. Whamanuia i a lato business. Whamanuia le ni atunu ua whapena na ngale lei. E ala i benefitia na i o mātou mātua mātutua. Ia iai au whamanuianga. Ia iai lo tamau ainga, ia manuia ai lau whanau i mea unga. Manuia latou ato, manuia me whtangofia i o latou a au. Wa o lau lea whetalainga, o lau lea wholefolanga, e manuia mea unga. Manuia le tino e manuia le anganga. Maua lunga sovi inga le atua wha. Manuia mai lau ona ti ako no mo le au ino le taulanga lau whanau le lea fia. Manuia lau whai pese mo le langino vi inga, maua lunga i sovi inga le atua. Pati o mātou li. Papa ia whamanuia le foa ia lau whanau. I le suafa o Yesu Keriso. Ala langa le whanau le atua. Amen. Saulora tātou o le upo le atua o no le tātou taimi. Aere ia o le upo le atua mori le ngang whaftai ma le ngang whamalo. Whatalo whamwhawhiro e tfo i le paia ma le malu le kalesia. Sunga i whaiwhi au langolango mwhalitua to ina mo lātou whalitua. Ti a kono ri imta maita ia mese whalitua mo lātou wali. Ta mamti nā mātutua e o lava i alo mawhana. Whawhiroa in whatalo whātu le man i le suafa o Yesu Keriso i le taiao le nei. Whaftai le atua mwhai on tātou mafuta mwhiroa. Wa tailo nā nganga pai on whai on taitai mai le soifua ma le ola. Leo mwhai on tātou whaitaulanga whaatasi le nei a taiao. Maua lunga i se vi ingo le atua. Whaftai le soifua manuia ma le soifua maua. Fo ina i a te auto. Whai on tātou mafuta i le nei taiao. Whawhiroa i atua in whaatalo whātu. I se ua siasi mai le nei taiao. Ia whawhiroa in whaatalo whātu i a te oe. I le suafa manu malo Yesu Keriso e le ngata i lea whaatalo whawhiroa atu. Ma i wo mapaanga le kalesia. Mai se o ona le atua. Whai ona mafuta mai lunga o penga te whailangi. Tapua i mafuta mai whawhiroa in whaatalo whātu i a te oe le nei taiao. I le suafa pele o Yesu Keriso. Tato le mafuta tato matua whale nganga. Olo iei se wala ulia o whapena o nā ngai a tuaila ua i le tuis. Tonu au kilani. Ia o whapena o na au nai mangalulu e tusa ma le fina ngalo le atua o nei taiao. Ia vi o tato loto whamanu i le atua. Sawa no whaion tato whaitaulanga i le atua. Ia me te le tu tasi mai. Whaongale. Tau ti ngala o whai pesi. Hallelujah. Ta pena mo le upo le atua ni e fiafa nei taiao. E lei asa men whaion sui le upo le atua. Ma vai le langi ma lau langi. E mangu le mutia. A le afionga le atua po le upo le atua. E le ma whaiona ma vai. E o le upo lo iai le ola. O le upo lo iai le mana. Hallelujah. Presence
presence fall on us. Let the rain of your Yes, Father. presence fall on me. Everywhere that I go, oh, let your presence fall, rain on me. Hallelujah. Rain on me. Yes, Rain Father. on me. Hallelujah. Rain on me. Rain on me. Fatasi wao. Pati mo se mihingo le tu. Hallelujah. Let the rain of your presence fall on us. Mato nau lo mamalu malau fau Ye ilunga yai mato le tu. Mato fataltali whaalongolongo I lau whetalai o mato lot. Mato sauni e talia la upu ma le nganga whawhita. Le nganga fia I le whatua tu. Wa o la upu o mato ilo. O le ola le yai mato o e ua maua ma whatua tua i anchi o. Whamanuia I la upu la fola fola ina. Whamanuia ia I maua ma la ona ia vui. Le a whai ma la wa o lo fina ngalo ni ngalua mai o lo nganga pa I e sosoani ia I mau. Ngalua lo nganga pa I e lau whanau e maso lau e kalesi. Na iau mato la ngona whatasi lau fina ngalo mo I mato. O lau fina ngalo I manuia I mato I meu. E ne ngata I manuia I mato I manuia lau ngaluenga ma lau e kalesi. Ai pati o mato lin mai whatele ai sau vi inga le atu. Wa lo le fina ngalo. Ia manuia meu ma. Wa la upu le toi foi fu atu I ato. Se ia vanga na ua whatau nuu le me awina iai. Whamanuia mai lau a fiole ne a fiafi. I le suafo Yesu Keriso ala langa le whanau le atu. Amen. Momua na muli le nganga whaftai le atu. Give thanks for the greatness and the goodness of God. Whaftai e fo I o tātou matua wha le nganga. Acknowledge this opportunity from our spiritual parents Se avan lo mwhai ona tuina mai. for the chance to preach, Ia mā te wa'awalua I malesunga I avui. to share, and to bring forth the word of God. E ala I le upo le atua. Ona o le tātou taimi o la tātou anga I lo le upo le atua. Whai o mawala utuspa ia. If you have your Bible, let's go to the word of God. So now. ane ri isa ia o lona ta upo e lima sifuma le wha. Turn to the book of Isaiah 54, Alona whai upo e lua se ia o le whai upo e wha. reading from verse 2 to verse 4. A o sai o su e lau tuspa ia. O lea tātou te iai le vai tau ma le amatainga ne tausanga I se au tū e whapea. We are still at the beginning of this year with a theme goes like this. Se au tū e whapea nao na whailoe le atua I o tātou mātua whaaleanganga I peo na a mataina I le tātou sāwalinga ni ne tausanga. The theme based on what our spiritual parents lay ahead as we start our retreat this year. O ke riso I te tonu I a te oe. Christ in you O le wha moe moe le manuia. is the hope of glory. O ke riso I te tonu I a te oe. Christ in you O le wha moe moe le manuia. is the hope of glory. Hallelujah. E leo toi ai la. I tātou e pe ona iai le whenga inga tuai. We are no longer living like we had in the Old Testament. Sāwhiso tai le atua maea. They connected to God and then they finish. A ole vai tau le ua soifua mo tātou wolai. But nowadays that we are living, Ina ua e whaolaina mo tātou talia le ali o le ola. when we receive salvation and accept Jesus Christ, Ua iai o ia I te tonu I a te oe. now Jesus is living in you. Ua iai lo nā nganga pa ia I te tonu I a I tātou. The Holy Spirit is within us. O le mele ua whaingofi e mea umai le tātou vai tau le nei. That's why everything is so convenient in nowadays, Wa o loo fi o ia I te tonu I a te oe. because Jesus Christ dwells in us. Na te whaingofi e fo i ona whailoa. He let us know Le fina ngalo le tamā the will of the Father I a te oe mā.
through you I and le through aso ma le aso. me, day by day, I le ataimi ma le ataimi. time by O le ale time. me finangalo ia I le atua. Whatever He wants us to do, O le anganga pai o le atua e whailoa ia te oi. the Holy Spirit revealed to us. O le mea le tāua ai. That is why it's so important Tā ofi mau o le anganga pai o lo te tonu ia te oi. Amen. to hold on that the Holy Spirit is within us, Wa o lo tātou tau ave ina o ia. because we are the carrier of the presence of the Holy So se Spirit. mea tātou te o ia. Wherever we go, Tātou te o mai ia. He is coming together with Hallelujah. us. Pati pati na ia wa au le anganga Give o le another hand atua. for the Lord. Hallelujah. Amen. Mau wala utusi sau no mai amene ia. Lewa iei fori sunga ia. Say amen if you Isaiah 54. So soani e tātou ni nei tai au. Ma nei olo whaitau mai. Whai upu e lua. Whaitau whatasi ia. Ia whalau telele me tu ai lo whali. Ia whalo ina ia pui pui o me te nofo ai. Aua e te whai titia. Ia wha umi na umaia. Ma ia malolosi au whao. Aua e tō Sofia tua pā i tū tau tau ma li tū tau ngavale. O lau whanau fo i e whaimo la tau tofi nu ese. E aina fo i la tau o ai tū fua. Aua e te fefe. Aua e te le ma. Aua fo e te māsiasi. Aua e le wha ina oe. Aua e ngalo ia te oe lo mā ina o e teina muli. E te le toi mana tua fo i lo luma ina o e no fua. Amene. Ta mai e whamanuia mai. Na upo le a fola fola ina. Mo lunga so vi inga. Talia malangang whaafitai i mātou o lau whanau. Na ia vi ia oe le tua sua fo Yesu. Amene. Amen. A lewa e whaitau o whaafonga mwhaalongolongo. You read through the chapter 54 of Isaiah. I le foi upo e lua o le mata upo e lua suma le wha. From verse 2 of the chapter 54, Lea tala no mai ai le atua. Ia whalau tele le mea tu wailo whale ie. where God spoke direct to Isaiah, says, enlarge the place of your tent Ia whalo ina ia pui pui. and O le, let them stretch o out le the mea te curtains nofo ai. of your dwellings. Aua le whaai titia. Do not spare. Ia whaamauina au maia ma ia malolosi au whao. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Amene. Ai baba aila le ulutala po le au tu o le mata upu lea. If you look at the heading of this chapter, O loo whapena o na wha ulutala ina. O le manuia e maua le tangata o le atua. the Ole. blessings of the man of God O le atuputele le ngaluenga le atua. and the word of the Lord will be extended. E te maua i lunga le piko lunga le ulutala le o le. You can Amen. see that on the right at the top of the headings. Ai o le manuia e maua le tangata o le atua. The blessing that we'll receive by the man of God O le atuputele le ngaluenga le atua. Amen. Pe e folinga mai le foi upu lea po le mata upu lea. as we can see from this chapter, O se upu whapero whetanga. it's like a prophetic word, Po o se folanga le atua. or it's like a promise Mo lana whanau. of God's people, Po le tangata o ia whiri eina. or for those people that God Na te chose, whātau nuina lo na whinangalo. that had to be fulfilled the will of God. Amene. O le whinangalo le atua po se upu whapero whetanga. Ave le tangata o le atua. Ua whiri eina le atua. Na te whātau nuina. The Le prophetic whinangalo le word or the atua. will of God is given to those people that He chose, so the word of God can be fulfilled. Whai mai ia whalau te tele me tu wailo whale ie. Has to be extend the place of your tent. Ava aila ia le tangata e leo whamanu e ina. If those people they are not blessed, Aua see, whiri e le atua. but they are chosen by God, Kwa le make sense. it doesn't make sense to their mind. Amene. E whawheo na whalau tele le whamanu e ina. How can they extend if they are not blessed? Amene. O le atua e mamao lana sila sila. God can see us from afar. O tātou e ngata i le mea tātou te ilo atu. The way we see is limit. O le mafuanga leo o le tala noa mai o le atua le tangata e whātua tua. Amene. That is why God spoke to those people that have faith.
Ina ia mamao na vai. So they can see God afar. Le manuia na te leo iloa. The blessing that they can't see, Ai mau le fatuatua. but they can receive it by faith. Le mafu angale na tala no ai Paulo ya Efeso. That's the reason why Paul spoke to Ephesians, Ia fa pupula mata o toloto. so they can open the eyes of their understanding, Ina ia o tau lole le winga. so they can understand O le vala au le tua. the calling of God in their life. Ma le tele o melelei. And so many good things Le faula inga melelei wai lana tofinga. that he already prepared for them, Mo e wai a fili ina. all those that he has chosen. Amen. Ia fa lau tele le metu wai lo fale ie. Enlarge the place of your tent, Lona winga e ta pena le metu iai le manui o le tua. which means they have to prepare the place to live the blessings of God. Hallelujah. Ave se patitele mo le tua. Amen. E mawhaila o na whaautu ina se ave ai mo tātou I le tai au le nei. The theme of our message today, O le manuia ma le whatupula ia o mea. the blessings and the extent of God's blessings, E tupu o nole. Amen. it will Nā me mawhoi increase. E tupu o na o le whalongo. It will increase when you listen, O stai obey, ma whatuatua. and have faith. Amen. Amen. A le lei le whalongo. If you are a good listener, Wei o stai e whai. then you will obey to do it. Ai whai le whatuatua. But you have to obey it and do it by faith. A le anga le whalongo. If you're not a good listener, E re ai ase me whaia. you will never do it. Nothing happened. And that will nothing happen. Amen. E o le whatupula ia ma le manuia. Increase of God's blessing, E mafua o na o lo ustai le atua. it comes by when you obey God's Le word. ngata ustai le atua. When you obey Whalongo God, I le atua. or you also listen to God. Ma le whatuatua I le atua. O le whaatino leo le finangalo le atua. Together with your faith, and then you can action what God wants you to do. Ia nisi o le fionga pai a le atua ma le whenga inga tuai. O le a whai malu I tau mo oe. So soani mo tātou. According to the Old Testament, there are some good examples that were good for us to challenge our faith. Hallelujah. Hei mele tala tus pai. Pai lai I tangata ni o tafa. Turn to the person next to you. Au ese mea o avatu e le atua mo oe nei tausanga. Is there anything God gave for you this year? Nale mea ngā ua whairo atu e te au ngai mo ia. Amen. What is God reveals to you to fulfill His calling in your life? Kia le whawhitai alo loto I le uwha perfitanga le na umai le tai au le nei. Thank God for the prophetic word this morning. Ma whao ngai le atua le tangata. Now God comes and use people. O le whina ngalo le atua mo lana e kalesia. This is the will of God for the church, Whama whana le kalesia. to encourage the church Whaloto tele le kalesia. and let people know the Ina will ia of God, tupu tele pea le nau nau o le kalesia. so their faith can be grown and let them come and serve the Lord. Amen. Mai whatua tua I le atua. Have faith in God. E reo se mea whalea o ngalo tau tinga. Whawhitai le atua. Whai ona wha mea alofa ina I tātou. Ne ua mata ngā lue mai le atua I lana e kalesia. We can see the hand and the move of God in the church. Me rea o tatalo ai pea le kalesia. Mai se o tātou matua whalea ngana. That's why we keep on praying it together with the prayers of our spiritual parents. Ina ia iaini e pero fetane. So anyone can come and prophesy. La tau te whailoa le finangalo le tama. They can receive the gift and Mo let the will lana of God whanau. be revealed. Amen. Amen. Wa lewa la fia feta lai le atua e le eise e tali atu. Because God wants to speak in the E church fia for no whao ngā one. ina le atua mo lona finangalo. We need someone to come and do it. Kale o tātou whawhonga mwhalongolongo. Now we hear and hear. Le ua matangalo lue mai le atua. God is coming and Whao move ngā lana whanau. and use His people Whai mā wa o lona finangalo mo lana e kalesia. as a vessel of honor for the church. O le alofa leo le atua. That is the love of Na God. te le ngā tia isa mea. He will never E hide whai anything. loa I tama vale vale. He wants to Ona reveal to finangalo. us His will, Ina ia manuia ona tangata. so the man of God can be blessed. Le ia manuia lana ngaluenga. And the church and the work of Awa God. manuia inga.
When our families E are manuia blessed, le ngaluenga le atua. the work of God will be blessed. O le manuia o le tangata. The blessings of a O le man, manuia mai le atua. it is from E God manuia i le ngaluenga le atua. that will bless the Le ua church. ngalulu e whatasi le whanau le atua. Because the children of God are working together. Abe se pati tele mo le atua. Whaonga ina o le atua. God will use you. Ua bala awina o le atua. And God calls you. Ua filifili ina o le atua. God chose you E whai ma mea whai ngaluenga I lona ao. as an instrument in Na His te hand whai loa lona whina to reveal the will of Na the ia Father. manuia o na tangata. So the man of God can Tali be tanu ma blessed. whatu tua. Have faith and listen to Tu God samana fionga. according to the word of God. Toi to popore tau awalo next door. O yolo nipa. Tap the shoulder of the person next to you. O yei se mea ua avatu e le tua e te ao Anything ngai that you mo. have from the Lord. Hallelujah. Amen. Kei roa e ese whaima. Ese bala awina. Different callings, different operations, Ai tasi le tua. but we have only one God. Amen. E tasi le tua e ana le bala au. There is only one God who Ai na te owns the calling. whaangalulu e ina. But He works everything Mea together uma mo le manuia o lana e kalesi. for the benefit of the church, Mo le manuia o le tangata. for the blessing of the man E alofa ia te ia. that loves God. Amen. Metala. Fai saulong whateita. Amen. Wala awina ele atua. Saul was the man of God that was calling by God. Filifili ele atua e whai matupu. He was chosen as a king. Ai whai mala tala tuspa ia. Na whalongo. The Bible says he listens, Ai le usta. but he disobeys. Amen. O le whalongo mo le usta ia te tau o ngā o whatasi. Obey and listening has to work together. O le whalavelave na tupu ia saulo. Na whaalongo le whatonunga. Na whaalongo le wholafolanga ma le awhionga le atua. That's the problem from King Saul. He listened, but he disobeyed the will of God. E le whaalongo. Amen. E le ustai. E le ustai le upo le atua. He disobeyed the will of God. Te whai tau mala Samuel mua, suma le ono, lua wha mo le seikau wha mautu. Wa alo atu foi le whea ua saulo ia Iese. Wa whapea ia tū tā vita i o luma. A wā o te alofa ia te hia. E whai upo e ono, le rima. Whai upo e lua wha mo le su. Ua whai atu Samuel ue tusa ea o na fia o le atua i taulanga mūma taulanga. Amen. O le whatonunga lea le atua na whai a Saulo. Samuelu whai a Saulo. Whasioti amaleka mea umalava aua nei whatoi ina se mea. Te ona whaalongo iei Saulo ai le ustai. Whai mai roi tala tu spaia. Ua whai atu Samuelu. Ia Saulo e tusa ea o na fia o le atua i taulanga mū ma taulanga. I lona fia i le whalongo. I le sui fufonga o le li. Whauta. O le whalongo e siri lea i le taulanga. Ma le usi usta e siri lea i le ngā o le mamoipo. Amen. Amen. Na whalongo Saulo. A le usta i e whai le fina ngalo le atu. So listen, but disobey to do the will of God. O se lui tau fo i lea mo o e mau le tai au le nei. And that is a great challenge for all of us this morning. Le ale me o whai loa e le atua i ante o e tatau na le lei lau whalongo. E tatau na tau sta i e whai. E tusa ma le God upo le reveals atu. to you, you have to listen and obey what God wants you to do. Ke role mea ngā. Ke role whetalainga le atua na whai a Samuelu. Le whai upo se fulu le mata upu lava lea. O na o mai leo le fionga le ale ali a Samuelu a whapea mai. Ua o salamo ina ua o toa fia Saulo e whai matupu. A wā ua ia liu ese ia tea. Ua ia le whaai uina la upu.
Amen. That's how God felt so sorry about the calling of Saul when he disobeyed to do the will of God. Amen. E va aita o te o sala mo i le atu. Ngau whiriwhiria o le atua. Le ua whaonga ina tātou i le atua. Le taimi ana e talia i le li o Yesu Keriso. Wa fio mai o ia ia tātou to tonu ia te i tātou. O whapena fo i ona whaonga ina o e ia. Amen. The very first time that you received and accepted Jesus Christ as the Lord and our Savior, that's the time that Jesus came into our life. And that is where God wants you to come and do the work of God that He wants you to do. Mea tāua ia le leila o whaalongo, tātou si usta i e whai e tusa ma le whinangalo le atu. The main thing, we need to have a good listening so we can obey and do the will of God. Ia e whae i wina lau whaiva. Amen. So you can fulfill the calling Amen. of God. Ia e whae i wina lau wala a wina. You have to accomplish the calling Hallelujah. of God in your life. Wala au le atua ia e pera amo. Tu'ulo a inga, tu'ulo tamama lo tina, tu'u a wo, tu'u tangata lo nua e alu i se mea o te fua ina atu i a te oe e te alu iai. God called Abram to leave his family, all that he has, but go and to do what God wants him to do. Hallelujah. So le manatu mua la o le fo upul. Manatu e lua le ala tātou anga i savali le fatu tua. You have to walk by faith, Ai le o le tino mai o mea. but not by sight. Mua whalongo o stai. First, you have to listen and obey. Lua savali le fatu tua. Second, you have to walk by faith, Ai le o le tino mai o mea. but not by sight. O le folafolanga le atua. Na fola ia Abrahamo. That is the promise of God that he reveals to Abram. Tūlo ta mama lo tina, tūlo a inga, tūlo nuu, tū tangata e te masani ai alu. Leave your family, leave your parents and people that you know. But Na whaalongo ia Abrahamo. then Abraham listened, Na usita ia Abrahamo. he obeyed, Na tali tonu ma whatua tua i le atua. he believed and faith in God. O le mafuanga le ana taua ia o ia. That is the reason that he was called O le tama o le au whatua tua. a father of all faith. Amen. E wawai le mata upu le asa tātou whaitauina. Whalau tele le me tu wailo whale ie. From the chapter that we read, you have to enlarge the place of your tent. O le alu Abrahamo. Ngā alu ai le whatua tua na te leo i loa le me whina ngalo ia i le tua. When Abraham left his family, he walked by faith. He never yo- know what he's going to. Aina ua ia whalongo le whina ngalo ma le whetalai ngā le atua. But when he listened and obeyed what God wants him Na to tu do, la ia i lo na ustai. he stand up by faith and obedience. Na sabali ai lo na whatua tua. Then he walked by faith. Whai mai la tala tus pa ia. But Na according to the manuia. word of God, he was blessed. Ngā manuia me umana ui ai Abrahamo. Everything that he went through was being blessed. Tu sa lava pesa ui o ia i whawhitauri. Even though he went difficulties, Awa o mea ia ele i vai ele i whailoa ele atua ia Abrahamo. those are the things that he never see. Ele i whailoa ia Abrahamo e ui whaingata e ui whawhitauri. God didn't reveal to him that he would be going through E whea ngai difficulties, matofo tufonga. but he would be facing tests. Ai na sabali ia Abrahamo ma le talitonu ma le whatua tua. But he kept walking by faith O lo so i fua le atua. that his God is alive. O le na bala au ia te ia. The one he called him, E whai alo na whinangalo. that he will do what he wants him to do. E mai na tala i le fo upu mua le mata upu le ai. E lima sifuru ma le wha. Le fo upu mua ngā le o whaitawina, whai mai. Ia pese leo tele o ele whine pāsa le whanau. Ia langa fia mai leo tele. Te ro le mana onga le sa ia Abraham. Amen. O le mana onga le sa ia Abraham o sa mana o mia se atali. Sa mana o mia se a whine. E whai masuli. E tusa ma le whina ngalo le atua. Indeed, Abraham, he had a willing that he wants to have a son. E le i whai lo ina ia le atua. But God didn't reveal to him, A sa mana o mia Abraham. but Abraham actually need a son. Te lo le tala le atua. Ina ua mana o mia Abraham se atali.
But according to the word of God, when Abraham needed a son, Ave le tua whaamata mata I le one onge le sami. God let him go and watch the sand of the seas. Mai leo le tala le atua ia te ia. E whaapei ona, e whaapei o le, e whaapei one o le sami. E whaapei nā lau whanau, le toa tele o lau whanau. God shows to Abraham, like the Amen. sands of the seas, so as your children's. Whaapei one o le sami, e whaapei nā le toa tele o lau whanau. Like the sands of the sea, so as the multiple of your children's. O le tai ao le nā. That Ai is o le early in afiafi. the morning. Toi ave foi whaamata mata I le atua I whetu o le langi. But late at night, God reveals him the stars of Mai the le sky. wheta lainga le atua. Whaapei o le tele o whetu o le langi. E whaapei nā le toa tele o lau whanau. Also, God spoke to Abraham like the stars of the sky, so as your children's. Na tali tonu ia Abrahamu. And Abraham believed it. Na whātua ia Abrahamu. Then his faith grew according to that word. Sa savali ai le whātua. He walked by faith according Ai to that vai word. atua. La ua pā I fua. Amen. Ua makua. And yet, he saw Sarah. Mai leo le. She's Mai leo getting le. O le sa'i le atua. A Abrahamu I le atua. Ina ua whaidoa I le atua. O le a whanau e Sara se tamatani. When God reveals to Abraham that Sarah will pour out a son, Whape whea ona tui whanau mai ua matua. how can this old lady give birth to a son? Amen. E whape whea ona tui whanau mai ua matua. E tusa matua tangata. According to the culture, an old Mai woman, le how can that be? E le mawhai ei ona tui whanau e se tina se tamaititi. Ua matua. She's already reached that age where she cannot give birth to any more child. Peita. Sa whatua tua Abrahamu I le atu. But Abraham, he kept the word of God by faith. E mo ia la sa le on sa. Ai sa whamanuia ina I le atua. Ona ua fola fola I le atua. Amen. Even though he was impatient, but he was still obey the will of God. E lo ngā sa ke ilo le meri on sa I Abrahamu. Hona o le. Onga o le mana onga o le whatua ia sala. Ai ri ave se ai le alofa o le atua. Ua umona fola fola I le atua. Te loa fola fola I le atua. Na te whatau nuina lava. When God promised, he will Amen. fulfill. A fola fola I le atua se whamurianga mo oe. Ono sai ma whatalitali e iei le taimi e mauai. Amen. When God promised that you are going to be blessed, just be patient and wait. There will be a time for you to be E blessed. tia alanga le profeta Isaia. Pesa ia oe le whawhine pāsa le whanau. That's why the prophet Isaiah sang that song. Amen. A whai e te lau wawai atu I manuia pesa fia fia, alanga fia fia, vivi fia fia. Even though you can't see the blessing, E ai le just sing taimi the e song. whamanuia ai le atua ia te oe. There will be a time comes and you will see the blessings of God. Lala come. mea le te manau mia saungaluenga. Whatever you O need, lewa a onga ia le job, lei. your education, Vivi fia fia oe le atua, pesa just fia keep fia i le praising atua. God. E whai ai le atua mo oe. God will do it O for le you. atua loi totoni ia te oe. The God that lives inside you, O le wha moe moe le manuia. that is the hope of glory. Hallelujah. Ave se pati Amen. tele mo ia. Lala mana onga lo e mana mia. Whatever you need, Vivi oe le atua. just praise God. O le whai le whawhita uli o lo angai mai. Whatever Vivi oe le problems, atua. praise God. Whawhetai le atua. Thank God. Wa le ai se whawhita uli. E le iloa lo tupu tupu lo whatotua. You'll Amen. never see the growth of your faith if there's no problem in your life. Tātou malo I whawhita uli. Whaola ina I tātou. Amen. If you want those difficulties, then we'll want the blessings of God. O le mafua anganu na o le iai o ke riso I tonu I ante oi. That's why Jesus O Christ le iai o lives lo in na you. nganga pa ia I tonu I The tātou. Holy Spirit lives E in you. fe so soani lo tātou vai vai. That is our great power. Whamalo si au I tātou. To encourage us, Tai tai tātou. to lead us I le manuia o tātou le vai. according to the blessing that we Ai can te see. maua I lo whatotua. But you will receive it by faith. Ma tau te sava vali le whatotua. We walk by Ai faith, leo le tino mai o mea. but not by sight. Whetala iai le atua mo tātou. Amen. As the word of God says for Tātou sava us. vali le whatotua. Let's keep walking Ai by ale faith. mea leo iai.
whaatua-tua e au mai e le atua. O ia o le tātou. O ia o le sosia ma le tamau a ingo o manuia. He is the source of all blessings. O ia o Jehova Irae. He is Jehovah Jireh. Nā te au mai a mo I tātou. He will bring it. Lea le mea leo iai e au mai e le atua. What is not there, Pea God e will wala bring au it. I lo whaatua-tua. Just call by faith. E le pepelo le atua. God never lies. E whaamaoni le atua. He is faithful E leo to se fulfill. tangata le atua. He is not a E man fe sui ai lona that he will finangalo. change his mind E pepelo ai a te o. or he will give lies to us. A fola lo atua. When he promised, E whatau nuu a ia. he will E fulfill tusa mana fola folanga. according to his word. Amen. Tolu. Ie whaamalosi ma lotu tele. Ie whaamalosi ma lotu tele. Be courageous and be strong. E le tu ulafo ina o e le tua. God never leaves you. Na te le tu ua o e. He will never leave us. Taua o lo whaamalosi. You have to be courageous. Taua lo tātou loto te tele. You have to be strong. E le tu una o e le tua. God will never leave Na us. te le tu ulafo ia fo I o e. He will never E forsake. iai o ia whatasi ma o e. He will be with us. Aleluia. Pe tātou te ui to tono le afi e le muai tātou. Even though we go through fire, you will never Pe get burned. tātou te ui vai e le awhaina I tātou. Even we cross the river, we will never get, Wa o loo iai o ia whatasi mai tātou. because God is with us. O a whawhita uli e whapena o nā ngai mai I le sio manga ma le soifuanga lo ui ai tātou. Whatever problems that we are facing in our circumstances, Ia e manatua. you have to E understand, lea mai e le tua ni whawhita uli. God will never bring any, E lea mai e le tua se whamai. God never bring any disease. E lea mai e le tua se onge. God never Mase bring any mativa. famines. Ia e mauti noa. E le tu lafo ina o e le tua. You have to believe and have to know God will never leave us. Le ale onge ma le tamawa inga o lo whapena ona pe pesa inisio le lalolangi. Even Ua though- ngai mai le onge ma le mativa. People said that we are poor or having famine. Ale whanau le atua o e wa talitonu ma whatua tua I le atua. But the children of God that have believed and faith in God Oli I pea I le atua. have to have the joy of the Lord. Oli whawhita uli. Joy with what is coming. E le tu lafo ina o e le atua. God will never E leave le tu us. ua o e le atua. God will never forsake. Hallelujah. Hallelujah. Na ui Israelu le onge. Israel, they go through Ai ngā famine, whasauina I le atua. but God saves them. Whaunga le atua Yosef ai wala mai ai le manuia. God used Moses to bring the blessings. Mafuanga lea e taua I o tatua talitonu whatua tua I le atua. That is the reason we have to believe E le tu lafo ina tātou. that God will never leave us. Hallelujah. Ave se patitele mo le atua. Te roe le ku lafo inga o le atua. You have to know God will never leave us. A tātou wawa ai I whaingata matinga na uia Yesu na tu lafo ina e le atua. If we look at how Jesus went through his journey, Na tu lafo ina uia ina ia manuia oe. he was forsaken so we can be blessed. Le o tātou vivi I ai ma whaamanu ia te ia ono le amanoa ua maua. That's why we have to praise and acknowledge the goodness of Sui God, o ia I tātou. because he stand on our behalf. Sui e ia lau, ave ia o tātou matanga ma tātou wangsala. He took our sins and all our iniquities Ina ua tu lafo ina o ia e le atu. when he was forsaken by God. Se I whaamanu ia ina I tātou. Le salamo e luas fuma le lua. Ngā rwhai upu mua ma le lua. Lo watu ai. Se aia le mea e tu la fwai mai ai ia tea. E tu mo mau malo wha o le tanga. O upu fo I o lo whata I o. Lo watu ai. O te wala au ia te oe I le au. Ai te le whafunga ina mai. A to fo I ma le pō. Ua o le mapu lam. Amen. Tu sa salamo le. Ai fai tau le lei am ma fau fau ye I salamo le. E le o se salamo
tusia Yesu. When you Ole read salam- through this psalm and meditate it, it's not a psalm written by Jesus. O le salamo le ana tusia e tavita. This is the psalm that wrote by David. Au Yesu e tupunga mai le au Yesu le tamao tavita. But Jesus Christ came from the root of David. Ai le soifua mai Yesu na langona e tavita. Before Jesus came, David knew from within him Le mea o le atupu ia Yesu Keriso. what is going to happen to Jesus Christ. Na langona le tavita, ai le tupu ia te ia na whatau nuu e Yesu. David knew that within him, but it wasn't happened to him. Ai but was baba ai ai ma fulfilled in whaitau Jesus ia i le Christ's mata life. i le foi mua mua ma le lua. If you read through verse 1 and 2 of Psalm 22, O lo whailo ai. Na tuu lafo ina o ia e le atua. it reveals from there that Jesus Christ was E forsaken lo by atu God. ai, e lo atu ai, se ale mea wa tu lafo ai mai ai ai. My God, why you have forsaken me? Na o wala au ia te o i le po, a toa ma le au, e te lei whafofonga mai. I was calling upon you day and night, but you never hear me. Lo atu ai. Wa ule mapu lava. Oh my God, I keep on calling to you. Ho i ta te ilo ai, e lei whaingo fie. Le ala lea na uia Yesu, le sailingo lo manuia. It tells from us here the way that Jesus Le Christ sailingo lo tātou was manuia. not easy. Na ia mawhai o le toi le lei ai tātou ma le atua. This is how God created a way to reconcile us with God. Le tātou te whamanatu pe le asa le ma le asa. That is why we have to celebrate Le every whamanatu Sunday ina o le maliu ma le toi tu o Yesu. the celebrations of the death of Jesus E Christ ala ilona tino ma lona toto. through his body and his blood Hua mangalo ai tātou. that redeem and Ua forgive sae us. lua ina i le ie pui pui sa wā ai tātou ma le atu. That tore the veil that set us apart from God. Le ua e sao loto e te ulu ai le me siri o na paia. And now we are free to enter into his holiness. Ave se pati te le mo ia le tai au le nei. Ua tātou sao loto. Ua whamanu ia ina i tātou. Ua whamangalo ina. We have the freedom. We are blessed O no lea lofa o le atua e ala ia Yesu Keriso. because of the love of God through Jesus Christ. For ina mai Yesu i tū langa ia i tātou. He came as a substitute for us. Amen. Mana me mulmuli e whai umatua i ave ai mo tātou le nei e tai au. Au e te whewhe. Au e te mā. Na wai le wha masia sina oe. Fear not and do not be ashamed because God will never make you ashamed. Amen. Te ilo le whina ngalo le atua mo tātou i le teimile nei. You have to know the will of God for nowadays. Te ilo le wala au le au fia umai tātou. This is a calling for all of us. Te ona iei le whaiopo e lua le mata upu sa tātou whaitau ina whaalau te tele me tua ilo whale i. According to the verse 2 of the chapter 54 of Isaiah, Whao umi i e pui pui o lo whale i. stretch the curtains of your dwellings. Whaamalo losi au whao. You have to strengthen O le whina ngalo le atua mo tātou i le vaitau le nei. the will of God for us. Pei o ana fionga ua sina sina le saito. Aua le aise au whaingaluenga. We really need the works of God because we need to go out and bring people to Jesus. Amen. 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 Le polo inga siri siri na o lo whina ngalo i le atua mo oema. That is the great commission for all of us. I o tātou o atu e whainu umalava maso. So we can go and make people to disciples of Jesus Christ Papatiso ya te ilanto. and baptize them in the name of the Father Sua fortama. Le alo maleangang pa ia. and the Son and the Holy Spirit. O le wala au lea. This calling, Tātou te le whatali e se i whaiwhi au. don't wait until you call as a pastor. Tātou te le whatali e se i toina. Don't wait until you become an Tātou te elder. le whatali e se i whau i tātou i ti akono. Don't wait until you are ordained as a deacon. It's available. O lo ava no ai tātou uma. Tato, Amen. everyone is available to do it. O le whina ngalo le atua i a tātou o atu e whai nu umalava.
It's the will of God for us to go and make disciples of all nations. Ai se o le finangalo le o le atua. Because this is the will of God. Ne ia manuia lana ngaluenga. So the work of God can be Manuia lana e blessed. kalesia. The church can be blessed. O lau moli mau. O lau talai. Whailo le finangalo le atua. Your witness and proclaiming the good news and the will of God, Le tala le leia winga ya Yesu Keriso. the gospel about Jesus Christ, Se ia whaola ina le lalolangi o lo leilo loa. so the world can be saved. Ina ia mawhai o na mawalunga ai se viinga o le atua. So the name of the Lord can be glorified Ai manuia le ngaluenga le atua. and the work of God can be blessed. E le whapela tātou teo e talai se ia whatumu ele tātou whale tapuai. We are not going to make disciples of Jesus Christ to fill up the church. Paua le mea o le whailoa. All we have to do is to proclaim E the tala le leia winga ya Yesu Keriso. gospel about Jesus O le na Christ, maliu matoe the tu. one who died and Whamangalo ina anga sala le lalolangi. he forgive all sins of the world. Ina ia mangalo le tangata matali tonu le tangata e moni lava. So we can know and understand O Yesu lava. Jesus Christ, Na maliu matoe tu. the one who died and he was raised up again. O le finangalo leo le atua ia whaola ina le lalolangi ia te ia. This is the will of God, so the world can be saved through Jesus Christ. Ai le mawhai o na whaola ina pe ale o tātou e talai le finangalo le atua. The lost will never get saved if we are not going out and preach the word of God. Whaaftaia i le atua. Whailoa i le tātou tama. O lea o le atua a mata le ngaluenga tāla i whae mangaria. Now evangelism, we have to start again. Ina i mawhai o na tātou manu malo ina ni a nganga mo le atua. So we can make people disciples for Jesus Christ. O le finangalo leo le atua. That is the will of God. Ma le polo inga siri siri lea o le atua. Also, it is a great commission. E mana o e whaonga ai oe. God wants you Whaonga ai le soifua mo le tātou ola. to become a member of that group. Ai sea, ua le ai sea o whaingaluenga. Because we need O workers. sina sina le saito. Mana o mia le sere serenga. Na ia vi ia le atua. Manuia lana ngaluenga. Manuia le o langa le tangata. O le fina ngalo le atua. Ina ia mala malama le tangata. Wana o Yesu lava le ala i le ola e whaavava. We have to understand that Jesus Christ is Mea le the only fia way to whailoa i heaven. le lalolangi. E le ai se isi na maliu o na o Yesu. No one else died, only Jesus Christ. E na mafu o na maliu Yesu ina ia mawhai o na sao le tangata. Jesus Christ died because I le ola e whaavavau. so we can be saved and get to heaven. Ai lato umo e whatuatua matalitonu. For those who believe in Jesus Matalia o Christ ia. and accept Him E a vea mali ma whaola. as the Lord and their Savior, For ina ia i le manuia. He gave them the blessings Ina ia mawhai o na taua i lantou a whanau le atua. so they can be called sons of God. O le finangalo leo le atua ina ia taua le lalolangi o lana whanau. That is the will of God. So the Le lost can lalolangi be le na called mafu ai sons. o na maliu keriso. That is why Jesus Christ died. O le For them. keriso fo i lea o ia lava o le ala i le ola e The whaavavau. same Christ is the E way to le ui heaven. atu se tasi tama. No one comes to the Se i Father vanga nā ua ui atu i ate. only through Jesus O ia o le Christ. whaitotoa. He is the I le ola gateway e whaavavau. to heaven. Talia o ia. You have to Se receive whai Him mali i ma whaola. as the Lord and your Savior. Na e maua i le ola e whaavavau. Then you will receive eternity life. Aua e te whewhe. Don't be afraid E te mori mau mo le atua. to proclaim the Aua e name te of whewhe Jesus. tau tau Yesu. Don't be scared to Aua e te proclaim maa e tau tau Yesu i tangata. and preach Jesus Christ to E all le people. wha maa ina oe. You will never be ashamed Amele, o lo iai o ia i totonu i ate oe. because He is Na with te you. abatu upu e whangangana He i nai will oe. place words in your mouth Na te tau tau e whaonga oe. so you can speak those words Ina ia using manu yourself malo se nganga. to win a soul for Tātou Jesus. te le whaatali se e whaiwhi au. Don't wait until you become a E pastor toi ina pe ti akon. or an elder or deacon, Ma tua pe lai titi. old or young. Ai mala malama le whaoratanga ma le whina ngalo le tua whailoa. You have to proclaim and let people know. Na o le whailoa lava. All you have to do is to O na proclaim ngalua and e mai leo let le people know. atua. Then God will work E whatau nuu ana fionga. to fulfill A His ua word. whaonga ina oe. But you are using. Po leo lo whatwhat.
Hallelujah. Te aule moli mau atu Yesu. O saun e tau oi. I'm ready to proclaim your name, Ai le Jesus. mea na te whaingaluenga ai. Wherever you are, at workplace, Ai le mea na te aonga ai. at school, Ai lau next door. Amen. your neighbors. Whai ase tala ona o le mata upu lea. Le sa whailoa le au tatalo le asonga fua. This is the subject that has been revealed to the prayer groups on Sunday. Whaamalama ina le whalitua ia line o ia sa taitai. Nisi o vaenga o le. O le asonga fua e. Ane pero, poi mantua pole asonga fua le pole asolu. O moe ai. Ai o vava ai le to a tele o tangata whioti. So lau ke vava ai pe o se mea mo I fo le leo ke vava ai akula. E iai makanga kauri. While I was sleeping, maybe that was Tuesday night after this subject has been taught on Monday nights. Then I saw in a vision there's a lot of deaf people around. But not only, but there are some black people as well. O mo folo I lunga wo ke fo ngale wo pe wa ise popole po se pole ale mera o ke le ia ma se me o tupu. And this shocks me and woke me up. Then I have a look. Ngo fo le ma vava ai ma fo aku le tu pole ale wingo le ni. And I sat up and think about why is this being revealed to me? Te wa fa malama ma fa ilo mai o le to tele o tangata whioti o tafa. And the Holy Spirit revealed to me there's a lot of deaf people beside you, A le oti fa le nganga. but they are spiritually deaf. E mana o mi e la to le ola o ke riso. They need the life of E Jesus o la to wola ai. so they can live. O le mea le na au mai. Le nei vai aso e le ima fai o na ve share le mata upu le. The whole week, these things still stay in me. Se ave hai foi le mo tatou. And this is the reminder for all of us. Tau Yesu. We have to tell Se Jesus I Christ whaola to ina se anyone. nganga o le iloa. We're a soul, a lost people. Se I whaola ina se nganga o lo oti le anga sala. Those people, they die with sins. He mafua anga le na vala au ina I tatou e le tua. That is why God calls us, Ne I whaola ina se nganga mo ia. so we can win souls for A we te Jesus. fefe. Don't be afraid. A we te mai tau Yesu. Don't be ashamed to Mai o ia proclaim the whai name e- of Jesus. A whai e tātou te mamae tau o ia. If you're ashamed to proclaim me, E mā fo i o ia tau I tātou I lunga. and I'm ashamed to proclaim your name. Wha before malo the si au mo Father. tātou loto te tele. I encourage you to be courageous, Tātou wha malo losi. be strong, Sa vali le whātua tua e leo tino mai o. keep walk by faith, not by sight. Au e te fefe. Don't be afraid. E siri le mā losi o leo lo I te tonu ia te oe. Greater that one is in you Nei lo leo lo I le lo. than the one that is in the world. E siri le mā losi o le atua. Greater is the Le God, nganga pai o lo I te tonu ia te the oe. Holy Spirit that's in you, Nei lo leo lo whialu alua I le lalang. than the one that O ia is na not te in the world. whangangana ina oe. The God is O in ia na you. te whaloto tele ina oe. He can O give ia you na te courage. mai ale mawhai ia te He oe. can give you the O ia na te ability. whai loa ia te oe. He Le can whila ngalo reveal te to mā. you the will of the O le Father. ale ngai mai o satani e whawai vai oe. E Whatever te the loto devil tele. is trying to do to discourage you, E te malosi. E te manu malo. O nei manu malo leo lo I to tonu ia te oe. O le mafuanga leo o tātou manu malo ai ai ai. E leo to iai se malosi o I le fili. Ua whaiaina ua toi lalo. Ua manu malo I tātou. We are more than conquerors. Ava se pati mo le atua. Sa vali le whatutua. Ai leo le tino mai o mea. Au e te fefe. O lo o iai le atua whatasi ma oe. God is together with us. E le tu la ina oe ia. He will never leave, never Nga forsake. te le tu una oe. He will never Au forsake. anga I mai lau whai pese. As the team come along, O le ave ai le mo tātou le fia. this Tai au is the le. word of God for us. I whai lau te le me tu ai lu whali. Wha malo losi au mai. Strengthen your cause. Wha au umi. I e pui pui o lo whali. I e wha malo losi au whao.
Whamalolosi au whao o le ata leo lo whatutu. Whao umi au maia. Ai lau. Ase upu. Ia mamao lau ai. You have to look Ia from afar. mamao lau ai. You need to see afar from your physical. Ma ia malolosi au maia. And Ia you ilo have atu le strength fina ngalo in le your tua. cause. Pula You can mato see the tato will lotu. of God. E o tato I lo le leile wingo lona palau. Ave lo se patitele mo ia. Hallelujah, tama. Fola la ua fionga. Nganga pa ia, nga lue o i o mato loto. Work in the heart of all people. Fatupu tele lo mato fatu tua. Increase our faith E mawhai o na mato fatau nu. so we can fulfill Fatino lo fina ngalo mo I mato. and action your Ia will. manu malo ni nganga lo lo ilo. So we can win souls for you, Mo lo Jesus, malo ma lo fina ngalo. for your kingdom and your will, Ale manu ia mo tangata. and the blessings for O e you. we vala wina I lo fina ngalo. For those who Pati o are mato called by your lima. will, O Lord. Fatere so viinga le atua. Hallelujah. Tu atu sunga ya vui mo le whai wino le tātou Sauniga. O leo ua whetalai le upo le atua mo I tātou. Lui tau wina I tātou te anga I atu. E manu ngā loina, nganga mo le mālo le atua. O le lui tau mo I tātou uma. Aua ni e whaapea ifo e te matua, e te laititi, e te leiloa tau chala. This is your time and this is the call for all of us. We are saved so we can go and save people. Whaolaina o ina ia whaapenana, whaolaina se nganga mo le mālo le atua. O whaapenana fola le tai au le nei ua sina le saito. Ua toa I titi lau whai ngā luenga. O e maa ua le tangata na wala awina le atua. We are called by God so we can go out, proclaim the good news about Jesus Christ. Who give you that ability is Jesus. Awa ni whapeifo e te leiloa tau tala. O le walu tawina I tātou whai mai ale upo o perfeta Isaia mai Jeremia. E tuu e le atua le upu I lo ngutu. Pau a lea I e whapea mai o te yoe I lau yoe. I am willing to do it and I'm willing to go. Hallelujah. No more excuses. Hallelujah. We have living in that life. We hide under so many excuses, saying that I'm not confident to do it. I'm too old to do it. Wherever you are, associate with, let that people know that you are saved by Jesus. Let them know that there is Jesus in your life. Hallelujah. Awa te whaatali si wala au atu te sau tala inga na sau lea. Whea ale mea te alu iai. Tono lau ta vale o le tangata e whapenana alu atu e oti le ulu. O le tangata e latu I lau whale. O le mafutanga na te associate ai. Tau tau iai Yesu. Amen. That is your place to preach. Amen. Don't wait until you come to the pulpit. No. You have your place at home. Amen. Tala noa ai a whaina e wala au le te o e lofa atu ia ai mai. Whai ai a lofa atu Yesu ia te oe. Amen. A whai te whaonga ai Facebook mai tau tau ai mai whai tala ai. This is your time to whai tala about God. Amen. Wa tele whai te tala tangata I mele lei. This is the opportunity. Whaatumul Facebook ia Yesu. Amen. O iai ma tau tau ai lei o Yesu. And now somebody else will see your message. And that is the great time for that person to turn around for Jesus. Amen. Now name your social media. Amen. Hallelujah. Those are the way that we can access to. Amen. If those people, they say negative things about others, what about you? Why don't you stand up and say something about your Jesus? Amen. Hallelujah. I know this is the time for us to leave this place. Hallelujah. But that is the word to encourage all of us, even myself. Amen. Hallelujah. Can we please be outstanding? Hallelujah. Le tua wa feta lai mo I mātou nei tai ao. La esa mātou tali le tua. Ele mawhai na mātou whai atu mātou te le mawhai. O le ua o mai le mālosi ai mātou. O le mātou te loa soifua o I tonu ai mātou. Te leo taimi mātou te whaavaivai a mātou ono I mātou.
Te leo taimi mātou te whātutu i o mātou langona. Te leo taimi mātou te whātutu i o mātou manatu. Te leo taimi o mātou whaasili langona whaia ina. Au a mātou tu la fwa i laua fionga le tua. Nei tai au wai wheta lai mai mātou. Mātou te le ma whai ona mātou o loa. We have to do what according to your word, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Si ai o au i le tua nei tai au. A usu mai le au le pese tu watu lava noa le ia te oe. E te mafau fau le ai oe i le tua. Ma e vava ai le tua i meua i a whaia. Ai mesi o le wha tau no ina lona fina ngalo. E wha o ngā ai lau soifua ma lo ola. O lau teimi le nei e te vava ai ma mau ai oe. Ma e tu watu lau tangata i le tua. Ma tala no i le tua e tu sa le upu na tātou wha longo i ai. Hallelujah. Yes, Jesus. Si o wau i ata ia mai pese i ai. Oh, yes, Lord. Set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, holy, holy is the Lord. Jesus, you're here, covenant Lord and Redeemer. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah. Tatou whatai tai me talo lea. Lea tual tama. O leo wau whaalongo I lau upu. Wa e toi wha manatu I a te au. E te tau ana o walu atu. Ma tā lai atu o Yesu. E pei o le polo inga silisili. Ia mātou o atu. E whai no o malava maso. Ma papa tisoina. I le suafo o tama. Le alo. Ma le anganga pa ia. Le atua o tama. O lou o whaalua na e whetalai. I le amatanga o nei tausanga. Pei o na iai le upu le asau o mawai. O lewa e toi wha manatu. O le afiafiri nei. Wha mau lalo lo loto. Wha pe atu le tua. O le au tūlai. O whea lava le auala. E te wha sino mai. O te tau tau ai o Yesu. I e anga le mai. Wha ngangana lo tangata. Wha upenga lo tangata. Au mai le loto tele. Au mai le mafau fau le lei. Au mai lo fi le mu. Au te mo mia le mana lo ngang pa ia. O te whaatau nu ai. Lo fi na ngalo. E pe ona fi na ngalo ai le tai au le nei. Nei tai au. Wha pe atu le tua. Wa au talia la upu. Wa e feta lai mo au. O le au tulai. O le au alu. E whaatau nu.
Whaftai tele tama. Whaftai tele nganga pa ia. Whaftai lo whasoso ni mai. Ave leo sau pati le tua nei tai ao. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Yo e lo mātou atua. O le mātou tau tinonga whaatasi le ia te oe nei tai ao. O a lava awala wa avanoa. Mātou te tutu wai ma tau tau o Yesu. I e anga le leima whesoso ni mai. O le mātou te talo le atua. O oe lava o le mātou whaasino manga. O le mātou olo mo le mātou malu. O lo mātou tai ala I mea uma. Ia whapenana whailolo whinangalo I lea taimi ma lea taimi. Ala nei tai ao whaaftei tele mo laua fionga whaaftei lo wheta laimo I mātou. Mātou ta lia ma lea nganga whaamawalalo. Talo I lau whaamanuianga I fui lau whaunga I lau auna. Sunga ia miskopa lea tua e tusai ma lau upu fola nei tai ao. Talo I sanga whātu mawina lau whaunga whaamanuia fo ia I la ua malanofo alo. Ia ua lava le wala au wala awina I la tau. Le tua le mātou te talo I anga le mai lau e kālesia. Anga le foi na yo mātou mātua e tu sai ma lau wala au nei tai ao. Talo I lau whaunga e meseo lau tai tai inga nganga pa ia. A wa lava le whaatau nuina o lau whinangalo. La mātou sauni mātou te o. Mātou te o ma le nganga whaamawalalo ma le loto whaafitai. O na ua e wheta lai mo I mātou le nei tai ao. Whaamanuia lau e kālesia le toi foi atu. Ia malu la tau ia wa awang le lei sau soina le mana o lau toto. Tai tai file muina le whainga malanga le nei vai aso. Mātou toi whailoa I la sao mo mua. E ala I le anga le lei o lau wafio. Anga le lei foi le Sauniga I le fiafia na nei. Talo mo moli atu le seifua ma le ola lau whanau. Mātou toi atu e watu le taulanga o le whaafitai ma le vi inga I atu o e le atu. O whaamanuia I ena ngā lue. Au whai pese o le tala au. O le media team, sound technician, o le power team. Tia kono. O ena lātou tutu lai na nei tai ao. Ia iai le whaamanuianga lau wafio. Whaafitai tele tama. Vi I oelo mātou atua. Sisi o mātou lima ia te oe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sisi o lima ia te oe. Whamanu ia te oe. Waitaula na ia te oe. Loa Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Ia vi oe lo mātou atua. Lo mātou ali manu malo. O le sa mātou tāpua I ma mātou alalanga ia ina nei tai au. Mātou whape atu o le vi inga, o le whamanu, o le whaneatanga. O le poto, o le o, le tamau ainga, o le mana ma le malos. Ia fo I lava lea ia te oe lo mātou atua sili ese.
Le atua manu malo. O le ou le mana ma le malosi o malava. Ua mātou ole ma mātou wala au atu ai. Ala langa le aingo le atua le tai au. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. We'll tonight. I said to shine.